Prema popisu stanovništva iz 1818. godine, Ćuprija je imala 88 domova, oženjenih 95 i 203 poreska obveznika. Nije poznata nacionalna struktura, ali je nesporno da su u Ćupriji u to vreme živeli Turci i Romi, a znatno manje Srbi, dok su u okolnim selima kraj reke Morave živeli skoro isključivo Srbi. 19. vek ostaće poznati po diplomatskoj borbi Miloša Obrenovića da Srbija postane država, pa samim tim i Ćuprija srpska kasaba. Ovaj poduhvat Obrenovića ojačao je Ćupriju, ali i ugasio nekoliko sela koje su se prostirala dolinom Morave. Sela koja su nestala na dva načina. Najpre voljom Miloša Velikog, jer je on svojim dekretom omogućio da turska kasaba Ćuprija, današnja Ćuprija, dobije i srpsko stanovništvo. Naime, Turci su ovde uglavnom živeli u svojim kućama, spahije su bile, tu je bilo Roma, bilo je Albanaca, Arbanasa, a najmanje Srba. Da bi se poboljšala struktura, da bi praktično turska kasaba postala srpsko naselje, Miloš Veliki je naredio da se 3 sela potpuno presele i da stanovništvo dođe da živi u Ćupriji. Naravno, to im je omogućio tako što je otkupio od Spahija zemljište, omogućio im da izgrade kuće, doveo je jednog austrijskog inženjera koji je urbanizovao naselje, napravio ulice. I još jedna stvar koja je interesantna, Miloš Veliki je naredio da kuće ne budu više prekrivane slamom, nego crepom, ceramidom. I na taj način su sela Žirovnica, Mućava i Mrčevac preseljeni u Ćupriju. Selo Žirovnica je zajedno sa selom Vrapčane bila na desnoj obali Velike Morave između današnje Ćuprije i Paraćina. Dekretom je Vrapčane prebačeno u Paraćin, a Žirovnica u Ćupriju. I ti ljudi iz Žirovnice su živeli u delu između centra Ćuprije i železničke stanice. Drugo selo Mrčevac, koje je bilo u podnožju Vezirovog brda, ono je preseljeno takođe na levu obalu reke Ravanice. To je današnja Kosančićeva ulica i okolne ulice. Dok je selo Mućava, koje se nalazilo na putu između Ćuprije i današnjeg Despotovca, preseljeno u ovaj deo na desnoj obali reke Ravanice, gde je sad praktično centar Ćuprije. Od bolnice prema reci, kasarni i današnjoj pijaci. Na taj način su ta 3 sela potpuno nestala, da bi Ćuprija prestala da bude turska kasaba. Da su ovi podaci tačni potvrđuju i zvanični spisi Feliksa Kanica, koji je putujući po Srbiji u 19. veku napravio prva arheološka istraživanja na teritoriji Ćuprije. Opise tih naselja i svega što se u to vreme zbivalo dao je putopisac, austrijski putopisac Kanic, koji je u 19. veku 2 puta ovde boravio i on je pisao kao pravi austrijski špijun istoriju Ćuprije i okoline i okolnih sela i cele Srbije, gde god je prošao, beležio je puteve i beležio je naselja i ostatke naselja, da li su to rimska naselja nekad bila, praktično via militaris gde je prolazio, on je tom trasom i putovao i nalazio ostatke Rimskog carstva. Bili su i drugi putopisci koji su beležili nazive sela i puteve koji su prolazili. Nekadašnji put via militaris je išao desnom obalom Velike Morave, od Kostolca, od Gimnacijuma, preko Ćuprije, Horeumargija, do Najsa, do Niša. A Ćuprija imala rimski most, zato što se kod Ćuprije prelazilo na drugu obalu i taj put je bio praktično veza istok-zapad, dok je via militaris bio veza sever-jug. Raskrsnica je bila baš u Ćupriji, blizu ovog mesta gde se sada mi nalazimo. Tu su pravljeni mostovi i čuveni rimski most, čiji se ostaci vide i danas u koritu reke Velike Morave.
Menjajući korito, reka Velika Morava je uslovljavala i promenu lokacije određenih naselja koja su ili na današnjoj lokaciji ili su prestala da postoje. Recimo, Velika Morava je do sredine 19. veka prolazila zapadno u odnosu na današnju trasu. Išla je skoro blizu Gilja, između Ćuprije i Jagodine, tako da je selo Mijatovac u suštini bilo na desnoj obali Velike Morave. Promenom trase je selo Mijatovac prešlo na levu obalu Velike Morave. Opet imamo slučaj sela Ravnovo, koje se nekada nalazilo ispod Juhora, pored reke, pa je zbog promene trase reke Velika Morava uslovila i da to selo nestane. Onda su se spojili Donji i Gornji Jovac, u današnji Jovac, ostala je Dvorica, Ostrikovac i u tom delu Donji Majur koji pripada opštini Jagodina. Ako pričamo o daljem toku reke prema Dunavu, onda dolazimo do sela Krušar koje danas postoji, koje se naslanja na obalu reke Velike Morave, ali to selo nije uvek bilo tu. Nekad je tu postojalo selo koje se zvalo Moštanica po potoku koji prolazi kroz Krušar. Selo je bilo praktično na brdu, da ne bi bilo plavljeno, i tek mnogo kasnije je ono nestalo da bi se kuće pravile gde je sad Krušar. Kako znamo o stvaranju tih sela? Pa, Miloš Veliki je imao, iako je bio lično nepismen, on je imao svoju kancelariju i u državi Obrenovića je postojala potpuna evidencija o ljudima koji su menjali mesto življenja, mesto boravka. U evidenciji koja se čuva i dan danas, kancelarije Miloša Velikog, mi imamo podatke o tome koje su porodice doseljene u ove krajeve. Niko nije mogao da dođe iz nekog sela pored Pirota ili Vranja ili Zaječara ovde, a da ne dobije dozvolu da se doseli i da ne dobije praktično mogućnost da živi, a to je imanje sa kućom i svim ostalim. I sva ta imena i prezimena su potpuno evidentirana i danas mogu da budu dostupna. S druge strane, imamo i selidbu iz lokalnih sela, ne samo zbog ljudi koji su, ne znam, udaja, ženidba, na ovaj ili na onaj način menjali, pa ne znam, iz sela Virine dolazili u selo Mijatovac da žive i tako dalje. Po popisu stanovništva, koje je bio sredinom 19. veka, mi imamo evidentirana imena i prezimena ljudi u naseljima. Sa imenom domaćina, eventualno ako živ nije čovek, onda njegova supruga, i decom i čime su se bavili. To je javno dostupna knjiga o popisu stanovništva iz sredine 19. veka. Ali, šta je još interesantnije? Što su Turci vodili izuzetno precizno knjige o sakupljanju poreza i mi iz tih njihovih knjiga, koje se čuvaju i dan danas, iz srednjeg veka, imamo podatke o tome koliko je muških ili ženskih glava, odnosno poreskih obveznika živelo u nekom naselju. Pa je u selu tom i tom živelo toliko i toliko muških i ženskih obveznika poreza, harača koji su morali da plaćaju. Zašto je to važno? Pa to su istorijski podaci koji nam pokazuju i dokazuju kako je stanovništvo emigriralo, kako je menjalo mesto stanovanja, kako su sela postojala i nestajala. Takođe, te knjige o haraču, o porezu, nam govore i o lokaciji naselja zbog toga što su u srednjem veku, pored reke Velike Morave, kao i u celoj Šumadiji, postojale šume. I te šume su bile neprohodne, tako da su putevi kroz šume morali da budu obeleženi. Naravno, bilo i hajdučije, pa su i ti putevi morali da budu na neki način osigurani. Tim putevima su se kretali i vojske i Sulejman Veličanstveni je prošao kroz Ćupriju kad je išao da porobi Beč, ali nije uspeo. Činjenica je da je u 18. veku
Ćuprija bila pod Austro-Ugarskom neko vreme. Austro-Ugari se nisu mnogo trudili da ovde postoje škole, crkve ili ne znam šta. Drugo što bi bilo karakteristično za Srbiju. Njih je baš bilo briga za taj deo države. Posebno što su znali da je Osmanlijsko carstvo ipak jako. Tek u 19. veku, krajem 19. veka, kad smo se mi oslobodili potpuno od Turskog carstva, mi jesmo bili samostalni, imali smo i svoje škole i crkve, počevo od 19. veka, ali je činjenica da smo bili pod turskom vlašću. Opet, ovo ističem zbog toga što su škole stvarane u većim selima. I mi imamo evidenciju o školama, pa se kaže, ne znam, škola u Ćupriji je napravljena tad i tad, početkom 19. veka, najprije u jednoj kafani gde je sadašnja crkva, da bi kasnije bilo u nekim drugim prostorijama, pa da bi krajem 19. veka bila napravljena velika zgrada koja dan danas služi kao osnovna škola. Imamo i sela u Pomoravlju, pored reke Velike Morave, koje su imale svoje škole. Imati školu znači biti pismen. I to je jedna činjenica koja je vrlo važna. Postojanje škola daje mogućnost razvoja i potvrđuje državnost Srbije. Crkve su takođe počele da se prave. Ćuprija je dobila crkvu nekih 15 godina posle Jagodine, koja ima najstariju crkvu. I bile su kasarne, i Ćuprija ima najstariju kasarnu. To je mesto gde je stacionarna vojska. Dakle, po mnogo čemu taj deo pored Velike Morave je izuzetno značajan za današnju Srbiju, a ne samo za ondašnju kad su se menjale dinastije Obrenović i Karađorđevića. Sa izgradnjom kuća i doseljavanjem meštana okolnih sela broj žitelja je znatno povećan, tako da je Ćuprija postala pravo vojničko garnizono mesto. Pored obrazovanja i jačanja pravoslavlja, u Ćupriji je od 1835. godine organizovan jedini vašar u ovom delu Srbije koji je, pored Valjevskog vašara, bio najpoznatiji.